agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ili. Kastala ti biyag. Umuna nga paset. Lakay, kita mampay lang dyan sang ko ngayon na poy. Papa na maya? Inak nga rod gumatang iti sidaan tayo at tinapa di tatalipa pa. Siyak ti mapanan. Ah? Itay kapay lang nga ibabaon ang mapansumak daw. Di ka gunggunay. Day talag silsilpon ti aramidam. Munto di gatang tayo nakaon. Siya kun, tada pa'y gatangag. Siya nga raod. Na. Naka-short pan ka. Apay di ka mabay na rumwara kasta ti langam. Na? Man ano kuma? Nagadwala lalaki di tali pa. Siya kung ti mapan, nay. Na? Agselos ka? Lakay? Ay, nga pa dito tinagpwestuan ni my love ko. Ay, dayay. Awan, ti customer na. My love! Si kamot gayam, Pogi. Ay, birbirukan ka. Ay na, mamimiss kan ka. Ay, punno ka di. Andak lang, mat ditoy. Naibusan tayo lako matina pa. Ginulti da itay. Ay ngam, adapay mat nabati at duwa asapin. Gatanga mo na. Ay, una. Pambarak mo na mangibaga itirik nakparakan ka. Ay, sika talaga. Ato iti bayad ko. Ay, yawat mo na. Ay, aprosak man pa ta naglamuyot at akulap mo. Ay, no. Inton makita na ka ni bakit mo. Sige ka, malmalwon na ka. Ure, malmalwon na. Basta makikita ka, my love. May lagnagan ko. Saan ang may lab? Mabit lang sa alaw ti ginatang mo. Oo, dahito ti ginatang mo at tinapa. Ay, no. Kumplito man ang tial daw ko. My love. Nagbayag ka matan anapan gimatang. Ne, kaya nagnag na gayam. May sa oras ka nagnag na? Di talang matjay talipa pa. Nagadukat a reklamo mo na ya. Lutuwam kita tinapan. Inkamot nga rod sumak daw. Ne, una ano nakasadukan? Kat uray ka sumangpet ka, tas ikatagsak daw. Ibaon mo dagito beng. Ay no, mas daawak man ken ka. Numapan ka gumatang di tatalipa pa. Nagalisto ka. Ngam numapan sumakdo, kas kada agarado, nakasadsadot ka. Ikakagluton, di ka sumanaaw. Mabisinta taon ko. Nay, karaid, madilya. Ay, uwan tata. Talaga do tinagtinag abulong. Bigat, aldaw, kan malam kang amin na makikita nga agkarkaraid dito arubayan yaw. Ay, papanam aya, tata. Ay, mapanak man makichismis dito ang bagata. Tawan ngamin maaramid ko dito balay kay. Diyak kaya titurog ato raw. Dahil sakat alumuklok mga. Ay, umayak man mat nga rod makis-istorya kada kayong, tata. Pambarak mo ten ati gumatang iti halo-halo ni Mahila. Ay, katun umay kan. Ibatam na walis mo nita. May amlaang anawara ti arubayam. Gagangay na dayta. Apay ngagpulpulbos ka. Tapno saan mat akaman mantika to'y ropak. Inakman gumatang iti halo-halo ni Mahila. Ay, aglakla ko ni my love iti halo-halaw. Anya ang Mahila asasawam? Mahila. Aywan, may lagayam. Ay, kwa. Inakman ramanan tay lako na ahalo-halo. Naimas ka no, kay? Masapol nga ron ngagpulbos ka mapan lang mangan iti halaw-halaw. Apay, anya kumatdakas na. Ay, saan ka rumwar? Tapay manan. Nagadwa lalaki makakita ken kadita. Agselos ka manan. Amumit na siluso ak. Aya, saan matikunak? Diyak kaya tapas-paswitan da kaditarwar dagiti lalaki. Ay, aya. Ay nalakay. Siloso ka mga gayam itan. Ay, siya kung timapan gumatang iti halaw-halaw. Inak nga rod makiistorya. Sana mabalid. Nagadwa lalaki ijay. Agselos ka talaga, lakay? Ay, kahit nasawan.
dungdungon nak. Itad mo dya paggatang ta siya kung timapan gumatang. Darasam. Sige man langan. Oh, panayunam itigatas na Ay na, nagbayag mo't dayjay ataw ang gumatang iti halo-halo. Ay, Delia! Ah? Nay, hindi ka mag-imay na kinistorya. Nagadaw tinag-istoryahan, may. Ay, umayak ko tata. Hanggang, ni man lakay ko. Apay nila kayo, mau. Agin si Selos samay. Di nakit din kayat apalubusan na rumwar. Ay, unay matag. Di na kayat arumwarak anaka shorts. Di na kayat ngagpulbusak. Ay, siluso gayam nila kayo, mau. Perme, tata. Hanggang, italaang mat anagbaliнаkas jay. Saan ka di akas jay, iday? Ay, saan, tata? Ay, lumaklakay aseloso. Kayat mo, mag. Ay, katuwin Apay ko maasaan. Kayat na asawan. Talaga nga ay ayaten nak. Saan ka day, tata? Ay, siguro, Angam, awan matan jay impagatang ko ang halo-halo. Ay, tata, saan mo ka diyan nasabat nila kay ko? Ay na, gumatang ako maiti halo-halo ni Mayla. Ang nagadaw ti lalaki ang nakapila nga gatang. Ha? Puro lalaki? Kat amumatan ni Mayla. Nagsiksay nga agbadbadaw. Nakamake up pa yung aglako iti halo-halo. No kasta? Nakipilan nila kay ko ijay? Ay, jak amuha. Jak nasiputan nga agpaisaw. Rurud kaun? Syakla ko man tinapanggim matang. Inggatangan ka lang arudin, agriri ka pailaang. Narunawan tay ginatang mo. Kun saan mo't anaimas? Special ka no dayta. Nagkuna. Dayjay amayla agarampang. Apay kastati sao. Mayla ko namlaang. Apay anayunang pailaang iti garampang tinagan na. Katalagamat. Kunamlan awan asawa na no ag short pan. Nagadukat ti. Kanam ko dayta halo-halo maun. Awan nga rod ganas ko amangan iti dayta. Na. Kun may saan anaimas? Kargaryan na lang matagiti customer na. Tila sasawam. Ay, amangan mo't numaysa ka mo't aginargari na. Na, tila sasawam. Katalagamat. Ay, adalaang maamuak. Agalwad ka kanya. Nanay. Sus. Ganita nagdinong paradilya. Win nga rod, tata. Saan ka matan anasiputan? Kahit anyamot nga iti umay mugatangan dito'y talipapa. Gumatangak man iti pangrikado iti sidaan mi anata? Tinapa! Gumatang kayon! Nay, Aglakla ko pa'y gayam ni Mayla iti tinapa. ay, kung ngagpaisaw. Ay na, sarkanan sa amin ang klase anigusyaw. Na. May kayo dito yan. Paunay mo't jabado na. Kung nagtumad ngamin kan ka, nagseksi ang kanayaw. Umasidagak man iti ayan na. Tapadasak man agumatang iti lako na. Tinapa! Presyo agawid! Gumatang kayon! Sagmamanuday talako. 60 lang, Delia. Duan, di katangam. Nagadon. May salaang mata. Apay ngay, no nilakay mo, kat dua, tikat gatangan na, no umay gumatang. Win nga rod. Mas daawak man mat kat mano kami laang mat amangan. Isupot ko dahito may sasapin. Nagduduma tilakom Agla ko ka iti tinapa. Halo-halo. Kanuan niya pa'y dita. Kastalat biyag, Kasta talaga, no kayat mo tiyag biyag. Kahit, apay, nilakay mo nga. Ay, bayamon iti abroad. Saanan nga agawid? Adan sa Bali na.
Iso nga agkita akmutan iti sabali ditoy. Iso matlagayam, anak ka seksi ka? Akas kala balasang. Uy, joke ko lang, dayjay ha. Ang mga numamati ka. Oh, adtoy tibayad ko. Tinapamanan ti sidaan. Apay, agriri ka? Una kaya nga, agre-react. Ingka sumakdong, awan paginaw. Ay, nagsakit ti bukot ko. Ingka nga rod gumatang iti asin. Ay, uwan man ta mapanak iji tali pa. Iji iti paggatangak. Kita man dayta. Nagalisto ka numapan gumatang ijay talipapa. Pudnon samay. Amapan mo sipsiputan ni Mayla. Ay, sana. Tilay bagbagamay. Sika siguro, ti adda pagpatpacharmingan na. Taure ka laag pulbos na rumwar ka. Na, siyak pa'y itan ti ibagam nga adda aramid na. Rumwar ka na ka shorts. Sino kumamatisan nga panunot iti maday. Ala, ayun di paggatang iti asintay na kon. Ay saanan? Ibaon ko laangan dagiti ubeng. Makamu ka. Agbulbulontaryo nga rod da taon. Angam, awan samot nga agpaiso dagiti ubeng. Napanda na kay ayam. Siyak nga rudan ti mapan. Ay, di ka mapmapan. Taapay! Kita man tasuot mo. Ay, maan-ano ko man no nakadasterak? Ay, nakaingpis day tadastar mo. Na. Nagado ang lalaki di tarwar. Siyak ti mapanay. Delia. Ay, Ne? Apay tata. Ay, madamaak nga aglutluto. lima basak di tatali papa. Kahit amom no anya tinakita. Na? Anya tinakitam, tata. Nakitak nila kay mo akasarsarita na ni Mayla. Dakes ka de, tata. Kasanaw kat agin ginantilda. Anya? Kat no imbaon ko, amapan gumatang iti asin. Ay sos, naskan ngagbalaw kandilya. Amumutan ni Mayla. Kunakon kahit. Idi pa'y laang addan suspet saka. Kundi imon, hanggang isumat gayam ti adda aramid na. Tay kunada nga rudan. Tinakaro ti imon na. Isaw ti adda aramid na. Agsipot ka, tamangan no adda aramid ti asawa. Wen tata, kalaat ngamin ang nagbalin ka ta siloso. Kita amanday ta. Ay, kastala ti biyag. Saan mo nga ipalubaw nga agawon na nila kay Mau? Kumplito man ang ti aldaw ko no nakita ka, my love. Napintasak matla ka di itangal daw. Ay no, saan la napintas? Ay na, nagbanglo ka pa eh. Kasla sampagita ko naman. Naangaw ka launay. Ramon! Di bakit mo? Ay, di bakit? Ay sus, high blood daytan. Kinumplito ng tinagan ko. Apa sinurot nak dito itali papa? Asin la ang ti umay mo gatangan? Ngam, may san nga oras adi ka nagawid. Ay, nagbirbiro ka nga rod itila ko nga asin. Nagberbero ka? Kat no nagado tila ko da nga asin. Agawitan, mangibabayin ka dito eh. Mabit lang Taday bagak ka ni Mayla. Ay, nagtala ka. Ni. Oy, Mayla, Ha? saan kang agagaw iti asawa ti akin asawa? Idarom ka no kasta. Ay, agawitan. Agaribungbugan dagiti tattao. Mangibabayin ka talaga, Dilya. Sa anak amabain ang mangilaban iti asawak. Agawan dagayam, jacket di ilabanan. Ilaban mo asasawam. Aw mararamidan mi. Adda, rog-rog yan yon. Ay. Ha? Ay. Kundi selos ka? Ngam si kamot gayam ti adda aramid na? Loko ka talaga. Ay, pagsuspitsanak man ako na. Ha? Manipod ita, Ramon. Ha? Saanan amabalin amapan ka ijay talipapa? Wano sa dinuman apaglakwan dayjay amayla. Anya? Ay, unay kamutay. No adaman lugar anasken apapanam, ijay garden mo. Ah. Ijay, saan mo ang makita dayjay a babae? Naawatam, Ramon?
awatam kunak. Wen, nawatak. Nasaya at mutno na awatam. Iti kasta, saan ka nga agbasol? Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Ay, nadarleng, maluganan tamot lang day ko arapap talugan. Wen nga rod, darling. Nagmayat na i-drive ko. Nag-ring ti cellphone mo, darling. Ay, anyaman nga tantibaga na. Ayan ni Linda. Hello, Linda. Hello, manang. Nagkabuakit si balay na tatang. Katay na, tsaka mo maragsakan kay tinay doon ay padamag ko. Tapay. Makiasawa ka nun nila ni. Anya? Ay, darling, isardeng mo man pa'y day tulugan. Tagsarita kami kin ni Linda. O sige, Ay, manang, nagapuan nyo ka di ka ni Manong? Napanmin nala day to'y kagat-gatang mi alugan may. Ay, imbag kayo man. Baro man ang tilugan nyo. Ayun gayam ulit man di imbagam. Makiasawan nila ne. Wow, kasta mo timbagan ni tatang. Suportaran ta kanu di kabsat ta. Kano di mawat lang ang kanyak iti kwartay di na minsan. Pagbayad na kano iti tuition na. Inig kam matadagos. Basta dumawat, ikak tapang eskwela na nga road. Ay na, masikog gaya man. Ay, jak umatindar iti kasar na. Ibagbagakaw. Jak mapan tanasakit tinakam ko numakiasawa di na oras. Sige, kastapay nga rod manang. Impakaamuklaan. Bye. Bye! Ay, anyamot nila ni. Di na pa'y nalpas ti panagadal na. Nga masikugan. katanya nga rod ngay. Kastala ti biyag ako na da, bakit? Tinamnama mapasamak, saan gaya mapasamak? Ay, anyamot ten. Hala, bayamaon. Kastala ti biyag kunakmanan. Anya nga rod ngay. Nailawan matan. Awanin mabalin tayo. Ay na, nagmayatan day takagat-gatang yu alugan niya, Clara. Di magasak dito'y balay, tadda kayat ko alaw-lawagan, tatang. Pinalubusan niyaw ang makiasawa ni Lani. Masikog nga minaan. Ayan na. Ayan day ta babae, ta ipungot-pungot ko man. Di lang nagpampanunutan. Napanda nagpa-check up Kadwa na nila kay na. Lakay na. Asino day di alakay na? Boyfriend na matkanaw iti 2 bulan. 2 bulan laang? Sigurado ka di nga am-amunan day di alalakay? Ay, sayang. Nurse pa'y ti arapaap ko apagbalinan na. Kahit ti kasarda, kat into. Ay, sa anak nga umay. Uray saan yun nga bagbaga. Ta uray ni Linda, di na lakayat ti umay. Tatang, apay nga ita saan mo't kay may damanang Clara kan manang Linda iti kasar ko. Hey, damagampay laag. Kat saan da kaya nga agkasar ka? O ala, bayan nyo ano kasta. Uray simpila ang ti kasarmi kan ni Oscar. Naragsakak matlat ta. Ket ayatan niyo ko ti maysa kan maysa. Tatang. Labmi nga ro ti tunggal may sa. Kat sapay ko maatakan ka na yun alabnak ni Oscar. Darling, nadamag mo ka din. Nasakit ti ulo. Di nakasarsarita. Anya kalakit din aya. Amumit anabayagan nga arapaap ko ti maadaan iti anak. Ngaman niya ko na ti doktor. Saan tan amaadaan iti anak tanatao nga anak ko. Mabalin tamatlat ti agampon. Anun tangay ti ado nga urnong ta. No saan tamot amaadaan iti anak. At ay padamag ko kan ka. Sigurado amaragsakan ka. Anya day tayang. Naganakan nila ni. Nag-cute kan lalaki ti umuna nga anak na kini Oscar. Di lang pang panuno mo day dyan. Naganak adagos. Aganak tumanin. Yung kakit di bisitaan ni di ospital. Ay saan?
Uray dumagas talabi. Saan ko na lang arudaon? Mapan ka lang. Tsak kaya ti bumaba. Tituyak lang lupa. Sige. Ilayon ko nga ruden ti kotse di ospital. Nasaya at man manong, taimay na kami binisita diti ospital. Dua kami kinimanang mo a Clara. Ayan na nga ro, ni Manang Clara. Aday jay lugan. Di na kaya ti dumsaag. Saan nakpay gayam ang napakawan ni Manang ko? Saan mo ta kasta? Nasakit la kano ti ulo na. Lani. Ibati kon da ito a kwarta. Tulong mi kada kayo nga gina. Ay, hagyaman na, Manong. Mabalin ka di a pitsurak tabi, baim. Ay, Manong. Ipakita kinimanang mo a Clara da ito picture na. Tapno makita na mo, iti anak mo. Tsak kaya't akitaan ko na lang arudaon. Di mo ipapili. Agmaneho ka kiti. Napudot pa lang ka di ti ulo maging kaita. Kitaan da ito picture di ka anakam. Tapno mapukaw adagos ti rikrik naam. Tsak kaya. Karuprupa nila ni oh. Sabi katawa. Sige man langan. Kung lima ka kaon. I-concentrate kong tiag drive. Tapno makaawitan. Kat makainanakan. Madam, at tuyan dagiti in-order mo. Agyaman na. Nagado dagiti in-order mo, ma'am. Pangdua tao. Wan. Urayak man di kaduha. Sige, ma'am. Aya bandak tao na dapat order yaw. Sige. Nagbayag mo to ni Manang Clara. Linda. Manang Clara, naka-order ako ni Tikananta. Apaya kaya't mo ngagkita ta dito restaurant. Manang, jak gayam kabangalan ti sakit tinakam ko. Ada problema mo. Nilagay ko. Saan ka di ako na mga agawid? Tas nga pulon atawan na ije abroad. Isumat na dati ko nana. Isungay nururay ko. Kat apay nga rod nga agsangit-sangit ka. Manang, nagapa kami. At dagayam ikabkabalay na babae, Jabrod. Anya? Naaramid na day taken ka? Wan manang, nagsakit a panunutan. Nagbayag nga inururay ko. Kasano nga amom nga da babae na? Nag-video call kanyak di babae na. Kat impakita na dyan da. Una yan. Addan anak da. Hindi tutada kami, awan pa anak me. Wana, lanapan mo't adagos ijay abro. Ay, mala, saan ka ngagsangit? Napay kumasaan. Nasakit nga rin tinakam ko. Ayun gayam, naamam ka di, anaganakan nila ni. Ha? Naganakan? Babae, wano lalaki. Lalaki, nagyo. Linibas ko akinita ti cellphone nila kay ko. Kat, Pinitsuran ngamin nila kay ko. Ay na, nakaayo akitaan. kunak man no binisita. Nasakit pa lang ngamin tinakam ko. Tanaki asawa dagos. Uray siyak mo't Ay, kun gayam. Kumusta mo't nga di pa nagpa-check up nila kay mo? Di mo ni palagip. Saan kami amaadtaan iti anak? Ado mo ti kwartayo. Ipamuspusan nyo Di mi amo. Pagsaritaan mi pa'y kinimanong mo dahi tabana. Hello, Manang Clara? Apay. Madamati conference mi kadagiti padak a manager. Adala ko maibagakkan ka. Anya dahi ta? Ay, naganak manan nila ni. Anya,
Ay unay mutten ta anak nga anak. Singin ka no, dagiti anak na. Babae kan lalaki. Singin pa'y. Wan, apay manang, saan ka kadi amaragsakan? Ay, nagrigat ti biyag, anak nga anak. Anya aya ti trabaho nila kay na. Pasaray adda, pasaray awan. Oh, malagayam. Ita, naganak manan. Kasanulaangan nga iti biyag da. Manang, kayat mo, tamapantabisitaan ijay ospital. Yak kaya? Inta kitaan, tapno makita ta jay singin nga anak na. Si kalaangan no kayat mo. Malata ni, ituloy ko ti maki-conference. Sige manang, day talaang matkit diti ibagak Bye! Natang! Gumatang kayo iti presko, natang! Kapuros dagitoy! Lane, Ay, Manong! Sika ka diti makipalingke? wen, tabisi ni manang mo. Imbag man. Manager gayam itan ni Manang Clara. Ewan kayam, damag ko anaganak ka kanon. Wan, Manong. Makabulan pa ikitin Apay nga glaklako kamutan dito'y palingke. Awan matigatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko, no tiyak kaglako. Ket nila kay mo ngay. Napan nagtrabaho iti adayo. Saan mo nga gawawin? Nay, apay ngay. Manong, natiliwak nga men, nga da kachat-chat na ang babae. Iso na siguro ita ti kayat na. Aniya. Mala. Gumatang itila ko manateng, tapno at damot mapaglakwam. Sige, Manong. Pagpili ka, noan niya tigatangam. At naginatang ko anat nateng. Ne, nagadumot ang nagitaan natin nga ginatang mo. Kano dudwa tala ang amang mangandarlang. Pugtuam no asino tinanggatang kadagita. Papugtuam pa'y laang mat kanyak. Nilani, aburida kayo. Aglaklako ita ni Jepalingke. Anya, ay unay matan. Masyanak nga rod. Kimutong mateng. Limu siyang. Iso agi matang ako na, itinatangala ko na. Kasano ka naganak kanumanon, singin pa'y. Kaasi day di akabsat yo. Ay kat basol na, saan tuma ngamin na nagpampanunot. Apay, awan lat plano yo amang tulong iji adi yo. Dua kayo kinilinda. Adumat lang ti kwarta ni Linda. Tawan mo't anak na akaskan ka. Ay nasumardang ka man. Damagam man kid di kinilani. No kayat na nga ampunin tan, di may sa asingin nga anak na. Anya ti kayat mo, di babae uno lalaki. Kita umanday ta. Kayat mo ko naktumay. Ay na, tatang. Nag-cute, dagito'y singin nga anak nila ni. Ay na, mun nga road. Kahit jay inaunang anak na, itultulod ni nanang mo ang binigat iji eskwelaan. Bambantayan na ijay, aginggat pa nag-awid. Ay, awitak man dahi ti may sa asingin, tatang. Kalpasan na, inton madamdamamot nga awitak to'y may sa. May katuna. Ay na, nagsakit ti bukot kong agawit. Ay, nagdadagsanda. Kahit, aglaklako pa laang nila ni itinatang. Ay, katuna. Ay, awan mauray nan iti asawa na. Tada babae na. Ay, naimatan. Ay, anya nga ta. Nubuludok pa laang dahi to'y may sa asingin. Tapay. Awirak Ipasyar ko laang mag. Kan igatangak itigatas na. Kasla kayat mo matantimadaan iti anak Di man ipalpalagip dahi tabanag, tatang. Tadyak kayat apanunutan. Agladingi taklaang numalagip ko. Ipasyar mo day tamay sa asingin. Tapno malag-ananak man met. Ay, nagrigat at talaga ti agaw-awer. Manang Clara, adda anak kun. Ne, akin anak dayta. Kita mo, nag-cute.
Nilani? Wen, kita mo. Ay na, nag-cute manang. Makaayayo talaga. Ay, kaya't ko kumangaroon nga agyan kanyak dahito nga ubeng, ta siya kunti magpadakkel. Anya? Ay na, maasyanak ka nila ni. Ay, tulungan talaangan. Takaasimot dagiti anak na. Ay, anya nga rod. Wunan Maasyanak mo't kadagiti anak na. Iso sige, tulungan ta nilani. Tulungan ta para iti masapsapul dagiti anak na. Sige nga rod. Kabsat talat ta nila ni. Iso anasken akasyanta. Takunada nga rod. Ti agkakabsat, agpipin nakawan. Agtitinulong iti amin apagrigatan. Kastala ti biag. Maikatlo nga paset. Nanang! Nanang! Ayan mau! Daak dito'y likod. Nyater aramidam dita. Napigsa nga min ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y insid ni manang mo a picture. Di kagatgatang na ay alugan da. Kita. Gimatang dama ng Gemma itilugan da. Kitaam ko nak nga men. Nagmayat. Oh, nagsilang day. Kitaag man. Oh, dayta. Kabarbaro ka no dayta. Automatic ka na, Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan 4 wheels da. Ay, kutkas tala ti biyag Ada nga ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. Oh, day, adamot kumakastalugan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti sidaam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da ka pa'y matmapurwakan iti ure igatang mula kumaiti sidaam. Dayto nga ron, di in reply na. Idi dumaw daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to, iti ginatang da. Ayun gayam nanang, agisursur kami ita iti lamas. Ay, wun tadagayam kulong-kulong yawn. Iso ati nagatang dyan na urnong mi akwarta. Mala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti sidaam. Manwakilo tigatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwarta na. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi naman ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan. Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rug kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta kumano anya tilangan na day talugan da. Nasiling ka no, kuna ni nanang. Kinalabaga ka no. Ala, dumagas ta nga raw. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Hasta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan da manang Gemma. Ikat man titulda takita. Ay! No. Ay, makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim ami. Tadi mo ikatenday tatulda takabarbaro alugan me. Kita aklaang mo. Unay mo da ita a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaang mo. Ngam agungat. Magasgasan nga rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langang. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga adda ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutan na. Bangus, tilapia, kun adda mo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kape kan asukar ti sidaan mi ita. Malaksid no ipautang mo. Anya nga utang asasawa mo, manang.
Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rod aglako iti sabali. Awan nga rod kwartak. Kun ikamot aninanang iti kwarta na, uray sagpaminsan lang, tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maited ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. Na, an-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maestra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Katpud no, mait. Ammom, numano ti sweldok ita? Amok adakil! 31,320 pesos kada bulan. Na, Sika, mano, ti ganansyam iti dayta pa nagisursur mo kadagiti lamas? Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, at dapat kabarbarualugan da. kano nagdelikado. Tinantupay kaya't amagasgasan uray basit lang datalugan da. Siyempre mo ta, brand nyo ko naman. Permimot ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da ito lakot na. Apay nga agpayso asa naging matang. Awang kanong nga kwarta na. Oo, isuda pa, itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay da ito ilakot na. Pangisursuran tangay kadagito. Intan maladaw ako ni Jay Eskwelahan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa ito baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan apanang punas mo. Punas ka mo't la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Ni, adapay tapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayada mo nga irikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apura da tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagadaw ti umapala ka aruba. Brand nyo ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wan, nagpigad ka? Anya? Bumaba ka tagpigad ka. Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, hanggang sa manta na ipaibus tatay lako ta itangaldangon. Uy, nga rod, bakit? Iso sulit ng imadayota nagisurusor. Anya ti makunam, nasken ka di anayunan tayo lako ta. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday to yung ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan da ito'y paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang itikas ta nga style paray. Ado nga rod ti umapapal. May sakon kadagiti umapapal paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kastoy nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon mo ta. Ay. Awampay ti kasta kwarta kita. Nagadu ket ti babayadak. Ay, umanay langan nga prusak day tulugan mo. Op. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga prusan day tulugan mo pare. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatan. Ay ke, mingmingak lang arudan Saan mat siguro bawal pare? Hello? Hello. Adaak dito eskwelaan, nanang. Amo kanak ko. Imawagak ata agulawak matad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak matad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo matananang. Tila ang aramiden nyo apa ng disturbo kanyak. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital.
Anya kayo lakit din. Aya nanang ospital adagos. Kan may sa, adda kan nila kay ko jalugan me. Awan kanyak. Laglagi pam dahito ibagak kan kananang. Agi na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko. Maululaw ka naman Kat, kasan mo ngayon? Mapantapay agi sorsop? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastoy langan ti aramidin ta. Siya akong ti mapan agi sorsor. Kat mapan mo kitaan ni nanang. Day tangarod ti planok lakay. Maglugan akong iti jeep. Tanay, jak mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyantot oras nga'y makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Anyang rote kayat mo ita? May mayat kuma no motor ti inalata. Tamakaliklik ta iti traffic. Reklamo ka pa ila. Di ka kitagyaman, tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman na rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanan. Ay, agtipid ta. Yurnungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kanya makun ko na car maintenance. Naggastusan. Mapansamot amin asweldo ta iti daytoy alugan. Manon nga aldaw akape kan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swerte tansangag pa iso bakit? Naipaibos ko man ng tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swerte ta. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpaay aswerte kadagiti anak. Kastala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang. Saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod, no anda sumbrek amang takaw iti lugan. Isuday ta ti pakadandanagak. Day tala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanen ti maigatang iti makantayo, tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan dito aglawlaw ti balay. Ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay, ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbi day taalugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamot apirme. Ti kanto pa itultulot iti eskwilaan nyo. Saan lang Usaram lang day taalugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, tanako umay ka dito ospital manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Kay di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano, nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo. Sikapay lang ti makaamo ka ni nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatanga kun iti agas na.
Kasta ka di. Kat, kumusta amat nga iti panagisursursuryo kadagiti lakoyo. Mayat matlaang. Ay, wan manang. Ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Kasta ka di. Adda ka di extram dita. Anya nga extra? Pagbayad ko kuma iti arkilaak apagluganak nga agsubli dya iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak sika. Yururnungak ngamin dya pagbayad minto manen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yun. Sige, ikan ka manang. Ang ingkapay mo't kitaan. Ani nanang? Sige, intangarudan. Wan manang. Bisitaan mo ni nanang takaasi. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Under di sayang asawa. Takrot. Awan pa'y serbina maskulado. Hoy, Petro! Petro! Oh, apay, nakalabakan? Umay ko nga rudamagan kan ka, no ayan jay sabon, taglaba akon. Di ka pa'y nakarugi ang naglaba? Ginawgawak pa ilang dagiti lalabaan. Unay katoy darling kun aya. Tabigbigat man ay nga agungungat. Saan ka kadiunay nga agungungat? Taad-adda alumaad ka. Bakit? Nya? Papanam na namameng. Ay, mapanak man gumatang iti sardinas dita kantina. Nangag mo ka diti panagapadalani kan lakay na itay? Ay, nagapadamanin aya. Ay na, nakita nila kumano kasano abinarsak nila ni nilakay na iti kaldero a kauguging. Ha? Permiti taray nilakay na. Ay na. Di ka, nakupikupit dagiti kaldero da. Gapo iti kababarsak nila na kanila kay na. Jakman amo iti dayjay anardo. Nagdakkel ti bagina ngam permimot nga under di sangaya. Ay, may samot akabuteng na ti asawa na dayja narda. Ha? Jakman na mo. No apay nga ado dagiti takusa dito'y baryo tayaw. Ha? Anya atakusa na namameng? Ha? Takot sa asawa. Nanaday, Petra. Ninsamot lakay mo dya aglablabay dya ayan ti gripaw. Ha? Ha? Anya kamatan, Petra. Tapi nagduster mo pa imat. Ay, may samot at ako sa. Oy, Bernardo, inka man sukatan day tadaster mo. Mangibabain ka. Anya daster? Sa anak matanak ka daster bidang da ito insuot ko. Nagkunang agbidang-bidang ka. Tapno sandak matunay akan tiyawan dagiti makakita kanyak nga aglablaba. Inabungak pa inda ito'y ropak iti tuwalya. Kat, maan-ano kuma no makita dang aglablaba ka? Narigatan. Amangan no ibagada nga under disaya ak. Ibag ka man pari Bernardo, ta nakalabakan. Nagado ti salsal lapay mo alinabaam. Sa nga gabsoon nga mintimurang may paray. Kat awan maramig ko, iswa siya kung tinaglaba. Ay, no siya akat ni bakit ko ti aglaba? Di nak maibaon nga aglaba da jay. Pakawan. Ay, imbag ka man paray. Dito'y balay me. Siyak ti masursurat. Mabalin ayamat abugka-bugkawan nak ni bakit ko. Diyak itulok Uy, nagturad kan paray? Di nak maibaon-baon day jay. Aramidag ti kayat kong aramiden. Nardo! Ni bakit mo? Ay ayaban na ka. Apay aya! Aglutokan ko na! Awan! Agluto ak gaya man. Tani, pangaldawan pare. Panawan ka ba ya? Ay. Naturad ka no? Kat uray la maipatublak at tumaray nga agaway. Di ayaban ni Mrs. na. Una
Akan ka nga gisang kan? Eh. Aging gaita? Awan pa'y naluto amakan? Agisangak nga ruden. Naglisi ka dita pagnaak. Nito dalapusan naklatan. Ikakiti agbuya iti TV. Saan ka nakabanikas dito yung kusina, paglutuak? Darasam ti agluto, tamabisin akon. Wen ka di, yung ka nagbuya. Jay taba ti baboy ti adubo ma. Ah, taba? Nakalukluk ka lang aruden. Taba pa ilang ti kayat mo. Agreklamo ka? Ah, saan? Unin. Taba no taba. Naglukmag lang aruden. Taba pa ilang ti kayat na. Oy, anya ti kunam, ha? Kayat mo takatusan kan, ha? Ay, ako sige. Ayan nagayan tayo lutuak at taba, ha? Ingka gumatang. Ayan na nga iti paggatang ko. Ayan titulbak ti motor. Tayo nakgumatang. Unay kamatan bakit? Tasyak pa lang matibaon mo amapan gumatang iti bagas. Kay, siyak ti ibaon mo. Nabambanugak nga ron ang naglaba. Mapan ka lang mat gumatang iti pagas. Kahit di igatang ko nga At da jay kwarta ijarabaw ti lamisaan. mano a kilo tigatangag. Kat jay pakaanayan day ta kwarta ah. Pare, papanam. Di ta kantina, pare. Ay, agpada tamad gamit ti papanan. Ha? Mapangkamad di ta kantina. Gumatang akmat iti sidain may. Sige man nga ron, pare. Tani, nagpudot. Makiangkasakon kan ka. Nanay. Oo na yan, pare Nardo. Nagadumot ng ti agkaiwara chicks dito. Iso nga ron at ito iti nang ipagnaak iti motor. Tapno makitam dagita agkakapintas a chicks. Ay na wow! Long hair dapay. Ay no, nagpupudaw dan pare. Ay, businaan man lay dyan naka-shorts. Una, day talaga yam. Uy, ay na, timbalihaw pare. Ay na, nagtiktasan. Payapaya mo ta. Ay, sumliak na ita chicks pare. Itakit din gumatang. Nabsugan dagita matam ang nakakita iti nagpipintas a chicks. Papanam nana, di mo kunaan amapan ka manen gumatang iti sidaan nyo a sardinas di ta kantina. Ay, mapangkubirukan ni Tata Madolpe. Na, apay, agkabawon aya, tamapan mo pa'y birukan. Ubing pa'y mat iti panagkita kin ni Tata Dulpe. Ay, mapangkubirukan di ta video kyan. Napansaman naginom di ta jay salbag alaklakayan. Ay, pudno aya, di ibagbagada nga da video kyan dito'y bariyo tayaw. Katwan! Ay, nagadaw a babae jay. Ay sus, delikado nga rod adagiti lalaki dito'y bariyo tayo, nana. Ay, mangrugin na mangipaay itinakla parikot day ta a video kyan, Petra. Kakikam nila kay kau. Senior citizenan, ang aglibas kit din na mapanaginom di ta video kyan. Ha? Ay, Ay, laklakayan lang arudan ni Tata Dulpe. At dapay la usam na nga video kay. ay, di ka na mabain. Ay, anay ka. Pakul ka matla, pakulin iti ulo kon. Ay, Day tapay mat nga rod sa rukod mo. ay, di ka na Ay. mabain. Laklakayan kan nga mapangkapailag video kay. Ani ayat ti dakes na amapanak mat agbidyo kay. Kaya't kung arot yag kanta. Ay, mapan ka kanta. Kat no agat arak day tasang aumaw. Siyempre, naginumak mat basit ah. Na, aguray ka. Anya day taada di tatenged mo. Ah, adayamat. Ay, kiss mark day ta. Ay, kismark nga ibagbaga mat. Ay, kiss mark day ta nga da lipstick na. Oh, nay. Kasano alada nakiti kismark? Ah, agin didiam mo kapailang alaklakayan. Ay, italikan san. Ah. Tapno saan ka na makapanaw dito'y balay, salbag ka. Bernardo, anya ti aramidem di talikod. Agkarkarain akit kita. Ha? Ay na. Naggagat kan lakay. Amumlatan ti aramidam, oray saan ka nga ibabaon. Nagagatak gaya?
Sige, karaidam nga rod ti aglawlaw, tani, nagado tinatin nag-abulbulong. Agluto ako inton madamdama. Kasta ti kayat ko lakay. Sikakit din akanayon ti agnamnam ay. Parinardo! Tajay. Timaliaw. Ay, asit gakman kit day. Apay nga inasit ganak. Kwa paray. Mabalin na buludak jay motor mo. Ha? Siya kung timang gasolina. Taapay? Ay, mapanak jay ilay. Mapan ko igatangan ni bagat ko iti agas na. Ay kat, na. Mabit lang. Tayo nakalaan kini bakit ko tayo tulbag. Ayos. Ayos na talaga. Petra! Oy, Petra! Oh, apay nana. Adan sa papanam. Mapanak man agpaload nana. Di ta kantina. Wen, apay aya. Ay agpagatangak kuma iti sardinas. Diyak ngamin makapanaw dito'y balay. Apay asaan? Ay bambantayak nga ron ni Tata Madolpe. Apay amasapula bantayam. Ay mapanmanan ag video kay. Ay, libasan naktumanan. Isuanas ka na bantayak. Ah? Kasta ka di. Sige nana, iyawat mo di igatang ko. Ta igatangan kay ti sardinas asidaan nyo. Ibagaam ka ni pareng Bernardo. Tas siputan na dagiti agtiliw ijaili. Tas saan pa yan na iparehistro day ta motor? Muna daytaan. Anya nga oras nga agsublay? Apa man na makasangpet. Akit isubli na adagos ti motor. Sige, ingka ito day ta tulbag. Tapno maigatangan na ni Mari Petra iti agas na. Agawid ako na, tanakagatangak meten iti sardinas. Kun nakapaglodak meten. Ma-text ko manin dagiti kagayim ko. Makapag-chat kami iti chismis. Uray saan kami ngagkikita ngagkukumare. Makapag-chismis kami lata, babaen iti chat. Jay samat motor da pare nardo kan marila ni day jay limabas. Ay, si putak man no sa dino ti pagturungan na. Na, mapansamot ijay ayan ti bagbagada video kyan. Aha! Adan maichismis ka o. Ni pare nardo day ginagluka ni jay motor. Haha! Di ko na siguro, jak na bigbag kaputan naka-helmet. Naglawag ti plate number kan kulor day ta motor. Mahilig magayam nga chicks ni Pare Nardo. Ay, agoray ka man ta. I-chat ko kin ni Marilanay. Lakay, kagsasaron samot ti sumangpet a message mo. Di mo bibiyangan day ta cellphone ko. Bayam laang. Kunam abawal ti ag cellphone dito'y panganan. Ang sikamot ti ag cellphone. Nakaparabaw laang mat day ta cellphone ko dito'y lamisaan. Una, hanggang disturbo iti pandangan. Sino nga taaya dito'y nag-message kanya? Kita mo amin Mangan ka kiding. Apay ngamin apakibiyangam ti cellphone ko. Madisturbo ak nga rod. Basa man ti message na. Di mo kisayan dito'y sidaw ka? Pagan anok kumaday tasidam, puro tabanto pay. Nimot kumarik a Petra dito'y nag-message kanyak. Nyati ko nana. Aguray ka tabasaag. Pigsam atap na mangag kaw. Kumare, nakitak nilakay mo nakamotor. Nagturong ijay bidyok yan. Naka-helmet. Sinabat tinapintas ken napudaw a babae ijay bidyok yan. Ipagarup na asak dayjay. Kasano ka ibaga nila kay na dayjay? Ibaga ma, binulod na ti motor ta. Sigurado ang makaungat laki din ni Kumari Petra. Ay, sigurado day ta. Adapay ha-ha-ha, di message na.
Ay kat, ha, kunamot Tanilakay na nga raw dyan nakamotor nakita na. Halad nga ta, ti reply kon. Complete woman. Maawatan na nga raw, no lang ti bagam. Ay sus, adda manin paglabaundan iti sangagabsoon alalabaan no kastoy laeng. Unak no saan nga agreply ni Kumarik Alanay. Agreply mo gayam iti inchat ko anakitak nila kay na anak motor. Ay, basaak man day ti reply na. Umaray, saan anila kay kaw jay nakamotor anakitam? Ha? Ni, asino ay nga road no saan anila kay na jay nakita? Ay, ayan nila kay kaw. Bernardo! Bernardo Lakay! Ayan mau! Ni, awan mo't sumulat. Ni, ay, adamanin mensahe ni Kumarik Alanay. Binulod nila kay mo, di motor nila kay ko. Ha. Na, adda pa'y ha na. Bernardo! Sa dino ti ayan mau! Bernardo! Oh, nana, da kayo ma. Ay na, naggapo aki jay video kyan. Tani tata madulpay. Naglibasa na pa ni jay. Anya, kunak man no banbantayam. Ay, naglibasa nagnay jay tawa. Linagto na jay tawa. Tapno makapanlang ijay video kyan. Unay meten, dahi akinalakay na. Kat no pasaray agpilay-pilay no makita ka magmag na. Ay, dahit nga rod kat. Hangam numapan video kay. Ay, lagtuan na, uray tawa. Kahit sinurot mo ijay video yan? Wala, inyawid ka, nabarbartag. Ay, ingkamot yawid nila kay mo. Ha? Adda ijay nila kay ikaw? Wow, nabarbartag. Jak kabaalan iday awid. Iso nga imbatik pa ilang nila kay mo ijay. Pudno nga ro, jay imbaga ni Kumarik Alanay. Ay, mahilig magayam nila kay mo anya, Petra. Ay, kastalauna iti panang dilaw mo kan ni Kumarim Alanay. Wen nga rod nana, mababain ako. Iso nga ita, di mo dilawan ti asawa ti kaarubam, tadi kantukat mabainan. Wen nga rod nana, Ah, malatay nakiyawid nila kay ko, tani, kababain. Marilanay, umay kun isubli da ito yung motoryo a binulod nila kay ko. Agyaman na ka. Ay katuna, Maray. Kumusta ni kumpare? Isagsagana naman adag iti lalabaan na. Dusa na dayjay. Ipagarop mo ani Mr. Cow. Ay ngam, nimot gayam lakay mo. Hun nga rod, Maray. Saan nyo man laangan apapabuludan inton maminsan, Maray? Sa bali ngamin ti pagturungan na no adda motor na. Aya, kasta na asigod. Ay, hun, Maray. Iso ajak iyal alaan iti motor na. Kunun gaya, Maray. Pasensya kan Gapo iti panang dildilaw ko kinilakay mo. Mala, sana baling. Lipato mong dayjay. Kasta lati biyag, Maray. Kasaan tayo mat aperpiktaw. Agkamali tayo lata. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay. Kat agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.